nakubwiye ngo umunsi uzofata umugore mu rusengero nije wa mbere uzakujana mu rugo hariya Soweto hariya mu rukiko nguyu wana simbamubeshe ikintu cyose kigira discipline ariko tuhakana uko gihari ni simwebwe bagore hagira mu bagore timudiha mwamumva kuri mutandao uko bavuga ngo uburozi tibuhaba timuhamuzumva bahenze igipanda aho uburozi buri kandi ni mwebwe abagore mugisomamo ngaye mumusomere mu bana. Duhagaze muri Kenya Kayole aho tuje kuganira n'abashumba bose ba Kayole mu mukutano umaze iminsi uri hano iwa muri Kenya Nairobi mu isoko ry'Isili mu igorofa bita Amar muri first floor cyangwa se mu etage rya mbere. Nomero y'iduka ni F129. Bagurisha amashati meza cyane, amapataro, amakoti meza, amasogesi, harimo ibintu byose wokenera muri iri duka. Bagurisha neza cyane. Abagabo bazaberwa nibagana. Mu Bushinwa bajayo nguko uzuja mu idusha ukongera ukagaruka. Wowe udatuye muri iki gihugu dushobora kubikohereza aho waba uri hose, bikaza bikagera ku muryango wawe watahuka bisanga birambise imbere y'imuryango. Inomero ushobora kiraca kuri screen yawe. Bafite WhatsApp, bafite na call isanzwe. Bahamagare ubagane ku biciro byiza cyane, hanyuma tuberwe turibe iwabo Kayole. Imana rero imaze umukutano umaze kurangira, Imana yabuzemo icubahiro cayo iribura. Imana yaribuze muri uwo mukutano. Hari amateraniro aherutse kubera muri no muhana wa Kayole, Imana ibura abayivuga kandi harimo abagabo n'abagore, harimo abasore b'inkumi n'abasore b'abahungu b'abagabo, harimo abashatse vuba n'abamaze igihe barashatse, harimo abakoye harimo abafite 52 na 60, harimo abanyamasengesho, harimo ingeri zose, harimo abanebwe, habura bahari. Bafati isaha yose yo kuvuga Imana bayivugamo ibigirwamana. Umwanya bahariye ijambo ry'Uwiteka barawufata bawurakaramo, bawuvugiramo ibigirwamana kuva batangiye kugeza basoje. Wa mwanya barawukinisha mu mvugo z'ubu ngubu ngo babikiniramo. Bafata ameza y'Imana, bafata intebe y'Imana bayihindura inyagisuzuguriro. Basuzuguza ameza y'Uwiteka Kayole mu mukutano. Gusuzuguza ameza y'Uwiteka ni ugufata intebe y'Imana, ni ugufata hari kuvugirwa Imana ukahavugira ibigirwamana isaha igashira. Irindi jambo nuko gufata ameza y'Imana ukayagira amanyagisuzuguriro. Ni ugukoresha ivyejejwe nabi. Gufata ibyejejwe nabi, gukoresha ibyejejwe nabi ni ugusuzugura imeza y'Imana, ni ugusuzugura intebe y'Imana, ni ugusuzugura amateraniro no kuyatesha agaciro. Kayole duhagaze Kayole mu muhana wa Kayole aho Imana yije amateraniro barayisohora, binjiza ikigirwamana barico bicaza ku ntebe gutya. Umukutano warabaye ejo bundi Kayole. Bakubita ingoma ya mbere n'iya kabiri abantu barijira. Umukutano ga abantu umukutano mu Giswahili ni ijambo ry'Igiswahili ni mukutano. N'abantu gukutana. N'abantu bakutanye bavuye gukutana ari abantu batanu cyangwa batandatu bavuye n'abandi bagaho ni mukutano. Kuri ya repetition ni mukutano. Naho abantu bahuriye, naho abantu uko umuntu waruze umukutano umuntu watangiye na kane ukazageza ninga ni mugoroba. Oyayi umukutano naho mwicaye muri batanu ni umukutano, babiri ni umukutano, ni mukutano. Uyu mukutano ngumare kuba aho worship na praise irabaye. Abagore bararirimbye baricaye, abakobwa babo n'abahungu bararirimbye, abahungu bagifite imbaraga zo kubyina barabyinnye baricara, bariyegerezanyije bijya byose by'ibikabyo muza muhagurutse umuntu ku wundi. Bahagurukije umushumba ngo aje kubwiriza, aremera, amare kugera imbere arahakana, aratenguha, atenguha amateraniro. Baramubwiye ngo uzabwiriza, aremera, ndetse aranaza. Amaze gushika mu materaniro aratambuka arambika Bibiliya ku gatuta atyo. Nujya muswara munini bazaguma kwikozaho gutya. Ngo amara aratenguha, ariko aratenguha. Yatengushe gute rero? Imana yari yiteze ko uyu muntu bamuhaye umwanya mwiza wo kuvuga Imana, wo kuvuga ngo ambwire naba.
buriya mu materaniro niho honyine gusa Imana izi profitira ko abantu bayibwira abandi, ko abantu bayimenya. Bibiliya iravuga ngo bazamenya bate? Batabwirijwe. Aho none wo tambarirwa wovugira shitani isaha yose kandi mu mwanya w'Imana wewe irahaba. Kwisoni nagize isoni mu Kayole. Uzi ko umuntu azagira isoni ari wenyine, amadirisha akinze, hariho n'amarido, nategereye ariko ukazugira isoni, nkazambana ngakuramo ekuteri ngo ndebe ko nta wundi muntu wumvise ibi ngibi. Dore ikindi kintu giteye isoni muri ziriya nyigisho gikomeye, ni uburyo yabwirije arakaye. Yakoze ibintu byinshi bibi. Cyambere yararakaye, afite umujinya. Kurabumbura Bibiliya rya ufite umujinya. Jewe uburyo numvise ziriya nyigisho, pasteur arasa n'umuntu wakomeretse. Akomeretswa n'inyigisho yumvise ahandi, wenda ntiyazihabwa. Mu kutazihabwa rero abaragiye agahamagara wa muntu akamubwira ngo gake, akamubwira ngo mfite 100 yo kugura yanje n'ijyawe ryo kugura ikawa, twicarana ahantu dusangire, kubwire ivyandakaje ngutureho uyu mujinya. Yamara kumuturaho bazamuha kubwiriza, akazavuga Yesu gusa, akareka kwishura abamurakaje. Ariko ubundi ni nabyiza tuboneyeho n'umwanya araba pasteri aza korogana n'umuntu mu muhana, akamareka ibyo yari yateguye, agafata ibyo yari yateguye, agafata impapuro agasa n'uziciye mu mutima, agatora wa muntu bashwanye mu muhana, akamuteguraho ibintu bitandatu, cyangwa agatora inkuru yumvise mu muhana akabariza abwiriza mu materaniro imbere y'abantu. Wa muntu yiyumva kumva niyo bahebabwira, abandi bicaye aho rero tugatakara. Uyu wacu ari mubiki, turi Kayole ko mbaye numva ibi ari byo kubwira umuntu wenda bafitanye ico bapfuye watari ibyanje. Irindi kosa rero rya kabiri, ikosa rindi rya kabiri, nuko amaze kuvuga ko uburozi buhaba nabushingira intahe anasindagira yemeza abantu ko burino, nuko atabwize rusange ngo abugire ubw'abagabo n'abagore, yabugize ubw'abagore. Ni iryo ni ikosa ryo riteye ubwoba. Ngo abagore ngo ntimuri hano, ngo simwebwe, ngo simwe, ngo nimusome. Donc musome mwumva ibyo mubamo, nimusome mwumva ibintu mubamo. Ngo namwe mwarasomye, ngo nimusome mwumva ibintu muzamukora. Ngo abagore wanza niko utavuga ngo nabo barasomye. Oyaye nabo barasomye, n'ubundi harimo akantu ko kagasuzuguro. Nabo barasomye, namwe noneho namwe mwarasomye, namwe umuzi gusoma. Mama shawe oye dore irindi kosa, sinzi uwo yavuze ngo yabwiye umunsi ngo bofata ngo umugore. Kubera iki bofata umugore? Kubera iki batofata umugabo? Kubera iki batofata umugabo cyangwa bafate pasteur? Kubera iki batofata pasteur? Nta barozi babamo, baruzuye. Mu bagabo nta barozi barimo, kwanza uburozi se nibe nta barozi barimo. Uburozi kuratekereza ko ari ugufata amajara bakayagira gutya na gutya na gutya, bakayatwika akanuka bakayavungura. Oyaye haba n'ururimi, n'amajambo mabi gusa, n'ugusebanya, n'ukugenda ugatwika undi muntu, nibwo burozi, nibwo niyo sumu ya bani. Rero ba Kristo bene data, niba guha inafasi yo kuvuga ijambo ry'Uwiteka, ukabona gutya Imana ikugiriye neza, Imana iraguhumekeye, bagunyuzemo utoroshi gutunzeho ngo nibo uzabwiriza, muri wowe ukumva nta mpano ufite yo kubwira abantu, umuntu wo kubwira abantu ngo muri iki gihembwe ko ndumva nuvuga abantu, mushaka abantu, niba uyu mwanya mwambaye wo kuvuga abantu, mureke mbavuge mu nyongera isaha. Ariko niba uyu mwanya mu mbari wo kuvuga Imana, ntayo mbaye ntayo mfite. Ubundi hano Kayole hari abapasteri beza cyane, ndanabakumbuye bari mu guhaguruka gutya gusa bamubwira ngo urabwiriza, akamavuga Imana, akavuga Yesu, akavuga imirimo yayo, kugeza soje, ugategereza ko yovuga Alex ukamubura, aravuga nyabizoza se. Abo bapasteri turabashimiye kandi turabakumbuye, muri abakozi b'Imana beza kudesha, ko turavuga ngo naba babigireho n'abandi babigireho.
n'abandi bose bumvisha ibi. Abantu bo kwinjira mu materaniro bagashiramo igisirimba bakabyina, abasore bakabyinana na revera, ibyuya bikabarenga, bahaguruka bakavuga abantu bagatahana iki? Bibiliya yaravuze ngo ni ugufata ameza y'Imana ngo mukayagira amanyagisuzuguro, mukayahindura ngo amanyagisuzuguro, mukayasuzugura, mukanayasuzugura, mukayatesha agaciro. Ni igihe mu materaniro hatavugirwa Imana, hakavugirwa ibyo abantu bashaka, hakavugwa ibisebe, hakavugirwa ibisebe by'umuntu, aho komorerwa ibisebe hakavugirwa ibisebe, ukavugira ibyakubabaje n'ibyagukomerekeje. Uriya Bibiliya umubwiriza 5 haravuga ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu yo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, apana aho ushaka, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Muri ahantu hatandukanye. Nuko rero amagambo yawe aje aba make. Amen. Ngo aje abe make cyane. Haruguru hano kuri titre havuze ngo iby'Imana ngo bikwiriye kwitonderwa. Nuja mu nzu y'Imana uje urinda ikirenge cyawe, virgire ngo niwegera ukumva, ngo biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa kuko batazi kubakora nabi. Dufite abantu benshi muri iki gihe batazi ko bakora nabi, ahubwo bazi ko ari abo kureberwaho, ariko bafite ikibazo cyo kutamenya ko bahaye bakora nabi. Kayole muri kanisa rya ibi ngibi byabaye, ariko bishobora gukosoka, bishobora no kutazongera kuba, kandi tubivuze bwa nyuma, twari tuzi ko mwumvise, ariko mwavuniye ibiti mu matwi. Ni ukuvuga ngo abarozi babaho, aho abarozi bateraniye ntabwo baza bavuga Imana, tibaza bavuga sebuja, baza baramya shebuja kuva batangiye kugeza basoje. Tawe bo umwanya ngo atangira kuvuga imirimo y'igorigori, n'umwe bashobora guheza umwanya mu nama z'abarozi ngo babwire imbaraga z'umusaraba, ababwira ukuntu umusaraba wamenaguye abarozi, wabujije amahoro. Sakongeye ko gufashwa uwo mwanya tuba mu bitaramo by'abarozi. Ariko ni gute Satani yatwibye? Akeneye kwigarurira noneho, yadupapuye amateraniro ikayafata, isigaye yamyabika gutya ikayatwara mu ikoti, kandi ikanyura mu bashumba batambuka bakavuga shitani gusa kugeza twicaye. ngo barahari kuva ku mwana utangiye kumenya ubwenge, ujya Bibiliya yavuze ngo umwana muto wese nguzi gusenga, kugeza ku musaza ufite imyaka 70 azi ko Satani abaho, kandi azi ko yatsinzwe, ariko nta mwanya afite mu materaniro wo kuvugwa. Kuko muri tere y'Imana naho Imana gusa kuva twijiye. None ko Mana urera ibiri mu isi nibiguhimbaze, weza dutaje wafashe izuba uridendeka kubusa, maze habaho umuco n'umwijima. Uravuga uti mwana w'umuntu we, nawe umeka takigega c'umwuka ufite, basi abisi bose nibapfukame bakuramye, abisi bose nibapfukame bakuramye. Abantu ko bunamuka bakavuga shitani, basubira kunama bigiye ngo kirahari, ngo kibaho, ngo soma hango kirahari, ngo ni mu bagore ngo ngaho ngo ni murebe, ngo bagore ngo ni barebe ngo ni basome, ngo ibingi biheko ngo birahari. Ese wowe wari kubwiriza kuri iyi n'uwavuze ngo nta mbaraga bigira, ninde guhabwa umwanya? Ninde ukwiriye guhabwa umwanya? Umuntu ukaravuga ngo Satani yaratsinzwe, ukanga ngo yendi yatsinzwe ngo arahari. Abo bantu bombi ninde ukwiriye guhabwa umwanya? Ninde wavugira Imana
ninde utawivugira? Ninde wabivugira uwabo? Buriya abantu bagomba kwiga Bibiliya. Ibyanditswe byahumetswe n'Imana. Bakiga Bibiliya neza. Umuntu harimo ibintu byinshi byo kuvuga. Niko bimeze. Ibintu byinshi byo kubwira abantu. Birizi vuga ngo mubwire abantu izoruruza imitima. Nawe wewe umukurirega warakaye ngo yayingwikiye cyo kirahari. Icyo cyo kurakara ico. Nimba bihari tugire gute? Nimba ibiheko bihari. Aho ibiheko birahari. Birahari. Uratubwiye ngo birahari. Wabyambariye wabirakariye. Dusome hariya byahabirimo. Birimo. None imbaraga z'Imana zabitsinze. Iwo ko tutahasoma. Twarababwiye ngo ibintu by'amarozi, by'amapepo, z'abapfushamburiya, no kuvuga ngo abarozi, no kubeshera abakecuru, byose n'ibintu zashaje. Uzibagirwe birashaje. Tuvuge Yesu wapfuye akazuka. Dufate Yesu wapfuye akazuka, none uyu munsi akaba ari iburyo bwasi. Uwo niwo turamya, niwo duhimbaza, niwo tuvuga mu gitondo na nimugoroba, niwo tubwira abana, niwo tubwira abakuru, niwo tubwira itorero. None ikindi kitari ico cyo kuvuga muza mugikura. Yego twobivuga ariko si hari. Wahamagaye umugabo ni mwarakaranye nimba hari nimba ari umugore. Mu telefone muje gusangira ikawa na kumati cyangwa handi hantu habikawa njyoshe. Umubwire ngo uko wavuze biriya bikaba bindakaje. Nawe wakubwire murakarane birangiranye mu iyo hirya ni muja kuyikanisa. Turuzi birero Satani yafashe ikintu bita abarozi mu bwoko bwanyu. Akizana mu materaniro nka distraction. Yo kudistrera abantu ngo abakristo noneho naje nderetswa. Satani yaragiye afata ikintu citwa uburozi, ibiheko, iragifata igikura hanze, ikizana ku ntebe z'abapasteri barangaye, ibihindura ikintu cyo kuvuga, ibaha ijambo ryo kuvuga mu materaniro, bahunamiraho. Kuko misio ikomeye y'itorero nukuja kubwira abapagani b'abarozi bari hanze ko bakwiriye kuza mu materaniro. Ariko mu materaniro niho babwirira abantu barimo ko abarozi ari babi, ko abarozi bateye ubwoba ko babaho. Kandi yari mu materaniro nta barozi bahari, nta mukristo w'umurozi ubaho. Ndawe umukristo ndaza b'umurozi tibibaho. Abarozi babaho n'abarozi, ariko umukristo si umurozi. Mu materaniro izo nkuru ntizikwiye kubamo. Niba unabazi bari mu materaniro nabo bashobora kuba barasesengwishwa kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubugize Imana basange hanze, ubaganirize, ubabwire ngo ivyo imbaraga mwizeye, inkuru ya Yesu, ubabwire ngo ndazo, ihumuriza imitima, igabura imitima. Topike ngo nukuvuga kuburuzi, ngo tugiye kuvuga ngo topike ngo y'uyu munsi ngo uburozi. Hari igihe umuntu asakuriza amateraniro akagira ngo karayahoza imba ko yahoza. Umuntu agasakuriza amateraniro kuva atangiye urusaku amen kugeza soje ngo amen. Ijambo ry'Imana riri abicaye bameze nkawe bakamwakira bakavuza induru, zaruga zikavugwa. Ubundi ruga nyinshi zisigaye zivuga ubunyene namabwa ari byuzuye fanatism, nugufana nukubimenyera, ugazuko zo gufana ibintu birauje imikunga bipfuye. Ariko hari abagabo babuze turu, baza bayita iturufu. Hari abagabo babuze iturufu, baza bavuga Yesu, bazi kumuvuga, babuze iturufu iyo aho bo muvugira. Barafite baza bamuvuga ariko wareba nkando bamwica nabi, umva nabo bohaza, uko hamutereka ukuntu yovugira Yesu. Ariko we barahaguteretse, tugabanye imikunga, tugabanye ibipepo n'ibiherero kubivuga. Cyose iyo cabaye cinshi mu materaniro kikaruta ijambo ry'Imana, abari ikigirwamana. Ikintu cyose caruse ijambo, abari idini. Mu materaniro ikintu gikuru gikwiriye guhabwa umwanya ni Yesu. Niyo mpamvu nkunda bari abazungu bateye imbere. Abazungu bakishijwe. Muri bari abahungu bari abazungu bakishijwe kandi banateye imbere mu gakiza. Ibo
ijambo ry'Imana umuntu ufite kuribwiriza baza bicara hasi bodi ikanisa igategura uzabwiriza ugiye kubwiriza uzasoma aha bicara ari nk'abantu abagabo 5 bize Bibiliya bakicara hasi bakavuga ngo urabwiriza aha nuja gutera commentaire uterizi nuja gutera ikorasi kugira ngo bino zinyigisho zumvikane uririmbe no korasi nuja gusoza usoze utange ingero kuri runaka muri Bibiliya abagabo 5 bakicara bagategura ijambo ry'Imana abantu bazumva rikabafasha naho kubera kurisuzugura bazapfa gutora ngo uzabwiriza ngo sawa akama yirukanka we ikintu cya mbere uzutekereza n'isimisi kera akamatekereza ngo nzambara isimisi akaye karuvante uruhe rukweto bizajana bizaba ninde mucuranzi uzabo hari ngo hagurukasha wamaruka muvuga ibyawo gusa kisha mu gihe abandi iyo bagiye kubwiriza ijambo kuri uzi ibi navyo ibi zo gutegura ijambo ry'Imana neza hari abo byita idini nuko bwamagura idini ni ukuvuga ukavuga izawe nicyo dini iby'Imana bikwiriye kwitonderwa niko Bibiliya ivuga ngo mwitondere iby'Imana biragoye umwanya wenda wo ura cyangwa ndiyamenye ntibyitabweho ariko bikwiriye ni ukwitondera ijambo ry'Imana ijambo kuri rigategurwa rikavuga ibi sinzabivuga kihobura nk'utwawo ushira mutwugira ngo byumvikane ariko tutavuye ku burakari biteguye neza ijambo kurindi Imana yaravuze umukozi w'Imana Maisha Reverende aravuga ngo mbere na mbere w'Imana ngo mu rugo w'Imana ku mashuri Imana mu materaniro Imana mu kazi Imana ahantu hose Imana Maisha Reverende Maisha Imana guhumurisha Imana kugirire neza ibyawe Imana bijivangemo kubera ko wavuze ngo byose imbere y'Imana imbere gusangwa Imana ikindi cyose giye kuba ngo Imana nawe Imana yivangemo byawe Imana nikwiriye kuvugwa gusa ese bandi ibyo kuvuga ituma bataza bahakana umuntu wohakana bari umugabo barifura kazi uwo gani wabavuze uwo botora ngabwiriza kanga ngo yesimbwiriza ababwirije bitangaje agiye kubwiriza tacha agiye kubwiriza bino rero dore ingaruka zabyo biza bituma abantu badakura bigatuma n'abapasteri ubwabo ibyo bavuga usanga bahorana urujijo no kujija abo bayoboye niba hari ikintu gikwiriye gukorerwa amadeba atabarika kubera ukuntu cyazanye ubuyobe mu matorero yacu ni ikintu kijanye n'amarozi n'ibiheko n'ibiki abantu abapasteri muzicare hasi mu gitunge y'itoroshi gutya muvuge ngo ikintu cyaje umwana mutoya Bibiliya iravuga ngo umwana muto nguzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba ariko bunini mu gusanga umwana mutoya uzazi gusenga cyangwa uzi gufata igihe ugasanga ni uyoboye amaterano kandi abafite ubwoba azi gufata umva uyo ufata ibihe kadafite ubwoba ubwoba ni igihe Bibiliya iravuga ngo umwana muto nguzi gusenga ngo ntazagira ubwoba ariko umwana mutoya utazi gusenga niwe ufite ibiheko kandi abifite yuzuye ubwoba uyu kwinjira mu materaniro gutya umwana akamufata ibiheko 6 muri service imwe 6 ya mu gitondo nimugoroba ibindi bine agataha yafashe ibiheko 10 sase kwa ni iki cyo ngico nk'ikanisa sase kwa Bono ubuyobe n'umwijima abantu ko barakabakaba niko kwinjira mu nzu ukazimya itara hanitse ifu abantu bakayivogera kandi Yesu yaravuze umuntu ugendera mu muco mundaza sitara kubera ko abahaye abona ko hano hari akabuye hano rero muri amateraniro hari n'ikirego c'umushumba muri ari amateraniro ariya hari nk'umupasteri uri hano muri baraza yacu uri hano mu itorero abakristo basidatse umupasteri ufite ngo impano ngo yo kwerekwa ngo yereka umugore umukristo wacu udafite umugabo aramwereka ni umugore w'umupfakazi ngo aramwerekwa uwo mugore w'umupfakazi yamushiriye ikirego yagiye kurega shitani aramubwira ati yewe shitani yaratwandaritse yaraduteye mu rugo kugwaza abana aramubwira ati none sengera uyu mupastere
wari muri ari amateraniro hari kwavugirwa biriya nawe yari yicayemo yari hafi aho aravuga ngo kugira ngo ibi bintu byose arabanza arasenga bijya ushaka ngo amare gusenga ngo ndabonye ubonye iki kandi Imana iravuze ngo ico kibazo cawe kigiye gukemuka ariko zakemuka gikemukamo uzaje nimba ari we nimba ari ese n'injuruzura muri supermarket yaramutumye ngo azaje muri supermarket uko niko bazabagira kugira ngo atazavuga ngo hari usigurira amafutu yasana muzo bujanja bawa atazavuga ngo hari ni pastere uri hariya muri amateraniro wa Kayole pastere kandi nguwo arafu na pasteri gusa afite n'igiti cy'uburevera ni reveronde biriya biti byabo kandi buri igiti gikuru mu materaniro itorero igiti gikuru mu materaniro izina ry'abapasteri buriya birahagije biriya bindi bazabazana ngo revera ngo bishope ngo areke bishope ngo apotre izina ririkome ni pasteri iriruta pasteri ni izina ry'umukristo niryo rikuru niyo ntebe yicaye imbere kuko bizije inyuma ariko niyo ntebe ibi imbere kuko biri imbere y'abantu sibyo biri imbere y'Imana oya ibyo twashize imbere abantu bibi imbere y'Imana bibi inyuma ibi inyuma y'abantu nibyo bibi imbere y'Imana kurahanura sha tayiza mpanura s'abandi bantu no rero nguganda mu isoko nguzagura amavuta muri supermarket ikwegereye ngugura amavuta ngo wenyine ngo wigurire nimba yaramurangiye gayakunda ayo mavuta asazakora iki pasteur ngo uzogende uyagure ngo numara umpamagare ngonze ngo Imana yavuze ngo ngomba kuyagusiga umubiri wose tahuzu wambaye Kayole pasteur wari muri aya materaniro ewe nduruhinja nambura amahuzu uri pasteur ufite ubwanwa bungana gutya unsige nani mfite ibisuko bingana gutya umubiri wose wa mugore w'umupfakazi akaba ariko watarami wasenze w'umutarami wasenze amaze kumva ayo makuru ya pasteri aravuga ati saya manyagwa ya makuru namagenda gute asoma ijambo twayigeze kubabwira rivuga ngo muzemere ubuhanuzi bwose ariko ngo muzonyuze mu itoroshi muzogenzure muzumve byose ariko mugenzure aragenzura afata bwa buhanuzi aburambika kuri aka kayungiro ga ni Bibiliya aracencura arareba asoma ahera ahangaha kuri bino bihugu ahandi zizina ku bihugu ageza ku izina ageza hano mu byahishuwe arareba ageza kuri ibi bihugu bindi biri hano hirya ku byahishuwe asanga ntahantu namwe basize umuntu amavuta asanga ntaho Pawulo yasize umugore wambaye ubusa arahabura ngo amare kuhabura areba mu mituma aho Yesu ko yoba yarasize umuntu ayayepe abona ntaho yasize umuntu atambaye ihuzu asanga n'ubweruzi aravuga ati uyu mugabo nubwo afite rino zina nta n'umweruzi karerura ubwo rero yeruye reka nje mwerurire aramubwira ngo ntibishoboka amaze kumubwira ngo ntibishoboka aramubwira ngo ubwo njewe bidakunze ngo reka ngo uhuze n'undi ngo ufite ububasha bw'izahabu uzabasha kugukorera izindi gahunda ariko nawe ugakora ibyo azakubwira yari muri aya materaniro karumva nico mpaye mukundira ibi byo ntibireba abandi benshi ni wowe bireba wabwiye umugore wa hano hakurya iwanyu munsi y'iwanyu aha ngo ase agura amavuta muri supermarket ngo yamusige ntahuzu yambaye ese we yari kuba zambaye uko nuko twarababwiye ngo nta kintu na kimwe kiza kiba bwa mbere ngo kimenye birashoboka ko yabibwiye uwo mugore ari uw'icenda afite abandi benshi azasiga amavuta bambaye ni umusambuzi ni umushirutsi w'isoni wo gusiga abantu badakurubutse ariko pasteur none kurumva nimba warakoze icyo gikorwa witwa pasteur uko si ugusuzuguza ameza umurimo w'Imana intebe y'Imana kuyitesha agaciro